do piče, aj to. Potom je, chceš aké korčule? A to ma hovorí, čo? Desiny korčule. Čo? No desiny korčule je obuješ. Som takto prišiel. Takto som sedel. Však ale aj ukáž, ak si sa vyzliekol potom, to nie je to. Sedel, a malka tuto. Potom ona. Maciková je čo mala toho krajera. Aha. Postavil. To je takto? Jedna vec. Postavil. Tak stal. Trafil. Máme von. To som vyťahol. To si ďalej. Počkej, nevidíte. No. A to vyťahol von a to... Aha. To som hovoril, že diel, vlastne von na cestu. Hej.